are live. We are live. Tala falava, malo saifwa. Sam. Okay, like. Oh yeah, I just turned it on. Is it all phone we la pala? I never got out for email phone or. I said busy for. Malo saifwa. Good afternoon. Thanks for watching. Yeah, only fako fatalo fatu ile pa yaman malo le tino. Malo lava stoi for maua malange map o fiele vai ngola tino olo e mai mo mai ai yo le saungi fa ile o mo le Australian Day mato in Australia. I think ole aku ale ma asmalolo kaya yo mato in Australia tai al mato asmalolo. It's an Australian Day. Ole asonga e pailunga nakumu o Australia celebrate being Australian mo mako is saying Australia. Yep, mano lava tarofa le malo le tato tulu ya sa moi so se tafo le ke lo pelo fa peone mo mai le tato pokala me le manga le fia file ua to 10 minuti tale le tu la se fulu ia nei Brisbane au se talia ia te lo lai o le la langi le te mau man tato lai ia po ta se fia ia nai tu le vai o le la langi lo fa peona e mai mo mai le fia o si lo mai ke le lo le ale umi ia o te lo le to te lo tato tu no ia o lo la lampa pa ai tu mi fa fo le mai lo la po le ale umi kalunga e o fua se me ka o se pasani lo al ia so e ta fo kamale o ko si lo mai o le ta lo La me len ka ora ia le fa ia le o mo le so ta ya lo au fa ka o me fa lo wa ala ko mo manga wa le wa nga o yen mo manga ia o la ku i le mo manga le fu wa ia fa ka o mai ia ngai wa ko si lo mai amma le faka la ka o Le panto de o le pusi lo le E o le ka mo fie mo fie Al ficau i fer ka mo le marcao. Oh, look at this. Oh, so many in one. Ma mai e au le mo i a food works e pa pe o le tala lampa pa au i nei Brisbane. I Logan. Ia le la mo ka ku au e. Ia wa fo i se mu au le aso tai. Ia apa pe ala ke fia ka usani se lu. Ia pa so kai mai la ia le. Ia mo le so sa lu. Fai fa ka ia pau. Han pas menok pis. Oh. Ngai ai o kamare kwa vai a pe o lau kaloa. Samoa, ia e whataro whatu mano ni tātou tunu. Komentani lalo ni tātou live whai lo mai lo suafa. Ia ma le vaenga o le laulangi le te mau mai tātou pokala me le fiafi. O le wako a mai a mai ia le fono. Ia a le tātou mafutanga le tanto vai fai fatto tu le tu sa mo tasi nei kuncelani sa o tu le fia ya masalo stenge luma ya ona si lo voglio maro tanto tu ya mi se la wo
mai lātou fo i lea ia o le malo le tātou tunu o lo whapea na tunu tā ia pēr ma langolongo sua i le tātou vai ang whaupai. Ia stai mea luma i ona whaaso atu le whionga te whono ka whapeo le te alala i nei Queensland. Ia, niso vai anga tā ua wafo le lofo si la fia le malo le tātou tunu a niso tātou komiti. Ia, ma le tātou mawhitanga i nei i Brisbane, Queensland. Ai whaapea lau mai mua wa whai lelo o la whala e ka iau luau. O kusi sila mai. Sa o wai e kumfogo. Ma fua ngana le kusi sila mai o whai atula o la ula whala. A whai te alala i nei Australia. Yeah, let us know in the comments. Ia po haufu whanga mo le aso o le whailunga ina le aso for Australian Day tomorrow. Po haufu whanga o e malo ainga ia pe koke o le matawhanga ia po le afu isi tōna i o le aso atai au e sir ka ua las malo longa o Australian Day ai pe le i kele fo ia ka sanga ka koke le whaka ua inga i las malo lo le a le aso lo i le Australian Day. O le Australian Day. Ia lai, le aso lo ia ka koe. O le aso, o le ia le au palalangi e makwhainga mai. E whata ua e la tau le aso le Australian Day. E ka ua e la kou le aso o mai whapea o le aso le e whata ua ia and for us as well, like ka koe o kangaka lea e le mai great mai kongo le kongo. E kau fa ia ka kongo ka ku fa ka wa le kongo because we should be very grateful. Mo nge ia kongo o ka kongo fa ia it's a beautiful country. Kili fo ia so soange le kongo ia ka kongo. I can't see the comments so talo fatu I le fatua ia tina ma Malo, ia nai mafuta mai I Auckland, yeah. No, Christchurch. Christchurch, ia ile ayo kiruso, ke po pesa o ia lau whasa mo le. Ia mani sunga ia Malanga. Malanga Kaua. Maro le mafuta mai o I Detroit. Is that Tiwai? Yeah. So ole lingai nang ko inga. Rola. O le sunga ia Malanga. Maro so o va ia kwali e wa bo solo vai la po ali e kele manga kwali e. O ka umali e woi me mai ngadi po ro ma fa awali e lusiki ngoli a po e dinga o solo. Ja, maar rola was het voor me de waar het fit. Ele singa vai nga fo ia ka fa son ka upulesa mo ngai a beso inte. Ia va vai to fo ilungo pena ta fa ilangi sita si fo io. O tamau le tatu tunu. Ia o te iloa o le tūlanga le awhia I sita ma la o le ta ua ia le suafa fo ia ma whala wai te le fo istala noa I le tama ia ai ta ua le tatu whaso tatu tata noa le vanga le whea o ngau ke iloa ai fesili o ngau ke iloa le o le o maka upo lea awhia I to te lo Samoa ia e le kusile lima ia pe whaamsingo fo ia I lo tātou tunu uma lo tātou no fo I vaingo ia tunu mau tātou motu mai maltaula ia tātou ese mai mo tātou tunu ai o le va ia tu le vai so le te ai le I longo penga ta vai langi ia nisi fo I o le si tasi fo o tamau le tātou tunu o fa peona a fia fo I soli ngā tu la fo ia I le afiai fo I le whatinongo so tu la fo le whapolonga ino tangata e misi lava nei o tātou whanau ma tangata fo I le malanga mai
ia I Samoa. Ia mamai tau atu fo I ai o loo afia fo I tulanga fo I lea o le Sawaina. O Sawanga le ale upo tau fiu sua inga tu lou le whafonga mai le tātou tunu. O le kausanga le mtea au mai e le afionga le polisile o mtanga luenga o whamsinonga ia pari tūlanga I peo na afia ia tau fia I le malo New Zealand le toe adopt le liu ako o alonga whanau o le nei lai mawhaianga adopt whakimo le adoption I Samoa ai o le o komiki fo ile nga mo le mau ma sing so le mela nga lo iai e mo fai ang fa tino ia vai nga mo le fai le adoption I Samoa ai wale o ko ma fai o nga o komiki le mo lo sing pa va pe o vai nga uma le ka mo fai kai pe o mele sai sawa o le whaamtalanga, ua tele ia cases fo I lea wa mwhai na maua na malo. I le tūlanga lea o le sawa ina o nei whanau, ia ma le whaatinonga o sawa ina ia whaafewsua ina. Se I tu lou lava le whaafonga mai o I tātou tunu. Oh, I didn't know that. Ai... O se vaenga foi le mfai ona tātou whaasoa ma tātou talanoa ai ia le tātou tunu pea ma whaasoa tu te moto na I le whaamasino pe tusi se lima ai o se vaenga mfai ona tātou ngā lulu e whaatasi mo tātou whaasoa. Po le ase fo foe ma whai e ona tātou fo ia whaafita uli whaapene. E pei ona afia ai le to tero tātou turu. O le mea moni lawa Samoa ma lau sila mai mo mai le banga le fia. E le nga o le paule o le tama. O te iloa o loa afia ma whaatinoina ia vaenga nei. E iei le talitonunga ma le maloo mautinoanga a pea whaapea koe ki kua le wati fo ilea ma koe mampua kai mukua ngai ngā. Nga iei fo indisi cases whaapea. Nga afia I fo iniso o le tātou tunu. Ai lenga o Samoa fo e iei maisia tunu o lo afia fo tūlanga ia. Ai peila veila o tau mai tau. E peia fo linga mai o le elu mela silia le Pasifika ia po le tātou tunu. Ia ai maanga ia pea whaapea o lo e iei singa o kau malam lama awa. Ia po sau feso soani foi, pea ma whaasoa atu. Maanga ia nelo le kako whiku whae, ma kako whaasoa. Whao ngā upenga tawhailangi ma poto whao na pōnei, e ma whaionga o aku se wheau, ma kako whaasoa. Ia mo le kako kungu, ia ma o tu ai se tātou tu alalo ma whautuanga. Ia ile to a te leo I lanto. Ma nisi fo I o lanto whaatino ina le vai. Ia mo le tātou tāu kumo mua ngā leo ki fi whasoa koe me fiaki. A whapea mo whai o nei whasoa mai komita mai lalo le tātou o le tātou lai. Ia mo whaari mai so whinangan. Ia o na tau mwhai le e lawinatu mo le mo le fiaf. Ma ro fantua Tina. Le fsin mai sina pe e same lenga o ko le si o le luau. Si o luau. Ai. O le o ka ilo iai. Ia soa la o lewa. Mo fesili ai ila o ele o la ko inga. O lo anku. O lang whamkalanga e mangiso, pe ale o kore me le kumkumbu lea, e mangiso lua, so o kere ilo pe mo I pe whamaugia le vaenga, ia o le o kulanga nga, pe mangiso pe ale, pe ale A whaiara e se le koe inga amakame mianga
Ia na la ka ko wal se. Fai mai si e vai ai e ka ilo. Ia HAP sila te mawange ia akong ke sa akong sao. Ia tūlanga na. Ole topic lenga e whaasua ai. Ia, okay, lofo ia e au ngā le whaasua ma race awareness I ko I ngā me whawhea. A wai le peong e ka ua I e nisi ngā awhia ai kei mua kua ngai. Pa, okay, moki mua foi, o loo iei foi nisi o loo awhia e kei ngai. Ai le o iloa a tonu e le a whai e le o aku se whaukuanga ia I le loko o kangaka laenga ki whaia lea ku langa ai kauanga I le whaasua ai a tonu fo I o aku I se kasi o loo mafakia ai a victim se victim o and you know ole nga whaasua ai hopefully you know it reached someone or go through the same thing and we urge you to please you know speak up and you know seek help o aku ngai ka ke especially ngai Australia New Zealand o kasekele o sosoangi ma resources available to you know people like me kangaka ia wa o afia ia afianga ngai ia me se lava I kupao tamaitai there's so many supports out there pa lava me ia awange I pa o ngai kangaka ia you know like I lua ia you know we're not professions when it comes to these kind of topics but okay lua o le fefele si mea be whawhainganga o ngai e fefe wa au fika ku e fai ka wa ku le mele nga fai ka wa le Facebook o le fai nga luenga kengi ea o le o ese mai male ainga ele o se ko ka abuse fai nga nge en lokai kongol fale kai pe yo isi mele ko ke va ai lungai mi documentaries e lokai kongol poku e le va ai they don't see the sun pa o loke mai ko kai kele kai mi leo ese mai le ainga e o fenga lung kai yongos fului kula that's a lot of time away ai ole winga nga no fam kalanga o langa kele ala le avangoi mfaienga nga seek help le kai mi le kele kai mi le spend ngal wenga ai longo winga makua I le ai se kari kong winga we're not blaming the victims langai I le malama ka ko I le Ola vetala ngai faso Right, o le mele ngai ka o mua okay loa o le whawhika o li mua le ma o le whiwhi a kongu a vele ia le whiwhi ma le palatai ua le whakimoa ai le me kauma whai. Ke li lope wa whea ngā maua ia le vaenga le ma mōlia ia sta masa moa le. Ia whore ngā mō ngā mawhai au ngā sitanga ia ai o se vaenga mawhai o ngā kako sosoangi fo ia. A pea fo i e le mawhai o ngā Onga e wala ausa o ai leo e mwhainga e fisoso nga e leika o kele kanga kasa moa o le kaimi nei le wa ke lo kofu telefoni kofu Facebook whainga e fiso o ka I se I lau whai se au se kase mahawhanga luma whakanga inga I mawhai o le kaimi nei o kele an ia afianga whaile mawaku o whaingo fienga fasio te ristangata awalangi I e whaakali ke umoku ai ia e awhia ia oe ia ma wale soifu le sifo I mea a whai wale taltonuina lava seisi lava kangaka e ke sulu ia o kampangi lava ia lako services ia e mwhainga sosoangi kangaka o mga omia ia le mea ia kau whawhikau le mawhauwhau wai pio le but it's really sad whai mai whio kakoa kungu o rea kungu o e whaawai lea tuama kungu o e loku pa
e seanga me ko la e mai ia e o ka ngaka fo ile ka ke va ai aku ia o ka ngaka wa lo fo so ifua a o le tamale ai molia ia fatu lo fo i ma fa malulu i tau ai ngol tama ka ko ave ia le tama wa afia wa ke lo le ko i lo le wa lungo le wa lungo o pega fa lang ia o ke le ia vai ngol le fa mo fa ngala ma ka ko ba ai ia ai o le se i fai puasi i fa mo le ka ko pokalan e si le fatua ia lea Mikael e Schuster le fa so mai langa se la wotulanga fa mianga le mai fa aftai mo le fesili o ule matamata tu e ma fa aftai sa mo fi na sa tatu fa tasi ia sa o e lunga ka ko waka fatua ia maro fa kai fo ile me mo le awai mai tatu fo tama o le tai au o tai au los fo mo los ato ai lo te usanga ta wai ona rea o masiti seni au sitalia fa tai le tu ona nei mami o tatu mo ai tai au la o le fa to wai nei o uso to lua le ai la o masiti seni au sitalia ya mia fa so maria le fiafi congratulations to your sisters ma lo fa tai ke le fo nga fa mianga wa mo e fa tua ya me se foi na yo uso wa fa peona fa mi ina mole siti seni Australia ka ko foi man kam ka upua e so fa so e yo nga fa so ole pio ulang foi le sa kom fa fa so ko bole ole tama e fa pe ali fa mtalanga sa fa ya oma o lono winga ele o se tangata fo ile se tangata lava na o ina se tangata te le ma lava le na o ina ai o le tulanga fo ile langa ya o ke le ale fa se ma wa le o ko e mo il fili ma te apolo taimi nei ke le awala ma me fo ile wo kom faile ki a polo e fa se ngai ma fo le o tatu tamate ma tatu fo e ia le taimi e sa wa ki a polo ma lo ya ka ko ia ke lo fo i fa pe nga fo ia le tamai pe ona molia ia ma va ia ko fo ile ba pe me nga yo fo lu o le tamai lava lo nga o inga ma o maku fo i soifua o lo inga Bia o whamkara while masangi ka ko o le matua o le soifua tangata o le tele fo ina o mea na te iloa au ke lo fo ua lava ko whaama le male wha uka ukanga e mawhai ia i e kaka makua whapea ia onga ongo sa ia fo i ma ia whaafi kaurero ia e mise fo wha oso so ngai e mawhai onga wha oso so i nai tato e fi ia ai peita ina o tulanga i peo na alia i mai ia wa langonga i lava whanau loa ia ma le alofa fo wai e mawhai o ngā kāku langonga kāku whaangonga o ngā o kulanga wa i lea awhianga o ilan tau e peo na awhia ia o le taimi fo i tas ia e mawhai o ngā langonga fo kāku wika i le tamai pe o ngā whakingonga le soni ngā tula fon ia ai e pe yo ma fa so ko fo ilea o me ka ku ke le mama o ku ia ma va ku fo ise fa kala ele kusi lima pe fa masino fo tama ia ai o ongi le ongi lu i ka ongi wake up calls fo ia mo tato le au tomo fai o renga ko kupo mai mea fo ia i o kaku kafkaf ia ma a fia ia o tatu tangata ia vea ongi wha mangaku mai fo inga kako
ia makaku sao niungi makaku ka penga ia o mai ko inga whaososonga mako whapea ia lau whapea o asianga ia o le mea pea ka whaia lea sori ngā kura whong o le mea le kupu pea ka sori ngā kura whong ai o le vaenga piko silia e mawhai o ngā sefe mai e tātou ia o le lava leo kako o mawhukanga maleri ia e mise o lo whai mawhai o ngā e rofa kuie ia ngai kangaka sa whaapea o ngā e whesosoangi ai ia ma whesosoangi mai fo ia i tātou e sa whaasoa tina Ka ilo iai pe ai o ngā lefa koa au longe ia le kala le I didn't lefa koa au longe ia just before we went on live but i le kaiminge ai o ngā wa workinga i le kaiminge ki ngā ia o loko mawhau pe ka whaalungu aku ngai i le kala le pe ka ke anga ka venga nge ka kala ngoa ma mention le kama le whainga I think where I'm coming in i la uia whaasoa o ke focus i le i ngai mawhine ia na e ko fia ia ka ngā fia ko lua i victims ka ilo kala ngoa oe la oe i ku i le peong e whaasoa ai pa oe o ke kele la o ke fia whaasoa anga i ngai e lātu loa awhia. O loa awhia i whaapita o li nei i le kalo whai o ke kalo whai e kalo whafo i le ngau mai o ngai māku i Samoa. Ia wawa iei ia mātua pe o kākou ia wa lewang kakungu fo ia kungungi. Ia o wa iei ngai māku a fo i ua fesilinia ka ko pe whawhia ngā liliu mai la ko whangau i veni mākua e kau ke le unyo ka kau ai ngā o le wingo la o whamakalanga e wa sa ili manguia ngai mākua pau lava mea ia o mai ngai kamaiki ia kungu ngai o mai se o whanau ia tunu ngai inga ia mawaku se fisosoangi mo ngai Samoa ia ai o ko ngai e kau o ngā kikilo ia i whai ngai kako māko i Samoa o isi kai me e sili ako ngā yes e kele ia opportunities e maua i aku nguu ia kau ke iai kako wa ai kako whangau whaingofinga access o le kele o me mawhainga avangoa mo lako pa o isi kai mi po le ala o kele o avangoa ai ale le lei nga whaonga ale le lei fa si o manga le sa wailo walo e sili ako le manguia e maua lo walo ngai i le kuu lava i o oe lima ma kausi lava i o lima i le ma wha o ngai Samoa ia ko inga I mean it's a broad subject pengang kele o ngai ku pa ola uyang that's where I'm coming from like I before la lo fakeka inga isi kai mi piko ke ngau vengang ya amai ka fa ngai for better opportunities but it might not lead to the way le ka ke ma dreaming ya me le ngau ia ma ku ia ke amai ai wale va ai fo inga le ia va ai le ale se manga le sange pe fa maka o se femele a be fini pe fa maka o ele le ka maka le o ave le ka i le pe fa maka e mangui ai lo o le singa me alu ke lo ai nga yo ka ko ka Samoa ia on ka pa me o ma fa ma ia o le ia ke ai o manguia e o no i o mo manguia ai le o ai lilo la ko ma o fa ia ke leo a fia ngan ma fai o nga fia e no o ka o ia me o lo su e le ma ai le ia ma ka fai o ma kai ku kakang ia ka ka ko ngule ma ia ro wa me se ngai yalo whanau teini tamata ia e mauki ngoa le ia o sefe le kamaka le ave ia lo wani
Ia o ngisi fai kai me fai ka ko fai unga based on le kangaka le kau ki loa le kangaka le ka whaapsanga ai le ke vai koe le lei ke le me le lei fai akumole ainga po le hase me le lei fai akumole ainga i Samoa. But behind closed door e le ilo e ka ko kusa o le au mai o lo walo le au mai i fafo o mako e trusty nga kangaka lea e ngake va aialo. So make sure you know, ole o sa olo fai unga ole si foi mea elenga ole kule ale abuse le ole si foi mea e kele lava afianga ole si foi mea sa foi lo walo nge ia o ngai le mafuka makua ia e ba foi fo nga makua ele fikaving ele kalia ia nga olo le kulanga le wa ka falonga ke lo makua nge fai mai ele ko fi amayenga mai ki pele la ka off topic but we still we're talking about the topic ele ko if you make adoption because so come make because silia ia nga fa longa ka ole mafukanga le nga le wa disconnect o e malo walo or you might think at the time ole decision le mo lo walo le mai ngai but it might not be the best option as well now mai le ngai e o ai la ko la ngai nisio langa but I guess you know there's no right or wrong answer to this subject where is umalava inga is kangaka but I think on me ka wa faka wa le kakalo pole ala vale mea olo e mafaufa wa molo ainga mai fanga wa molo walo avilu mo le tua au mai le sosoangi wa au mai le sili mo mo le sili mo le o sa olo fa ngale la fa yeah ole tu fo ile because ile no fa mo ai ia ile mai mo mai ole tatu tu ole na mo pa ina le ia i ko ke lo ai na samo mama tua fai ole agora fai mo fiere fai no mai ia lo ma fa na ka ko ia ko mo fa o mele we lo poloka ia onga onga kangaka ngi fai so na tu la fon so o se fa so ia maka fa so fa mi fi maka kalamo afa pe le ma fai o ile kangaka le ai ke ava pe ke ka u fa so ia pole fo ke mai mo mani ba ngole fi o kau biai se o iso ma o fo nga le fatino va nga le ai ese lo ma fo ile ni va nga ke fa ki mo inga ile lo mama o le ke fo e fai ni au wala fo ile fa soli tu la fon ia ila ka fa ku malaka ku ala ia ka off ia mamao ese ia lau fofo ia malale vai ia ki loa ka ko sa mo ai e finkai ka ku kalia le vai ia e pe nga fa so ku te no to na ke le io o ele nga o le tamale wa si e vai nga le ke lo fo yo lo ye ni si le o le wa ye fan pui pui ia ono tu langa pe ona afia ile I so nga tu la fono ia si ko lago kwa fa soa mai le faltua ia lea Mikaele Susta fa tai lo sunga ma le faltua ma na ia le fa soa e alo na tu puai na fa le tong na tama ona o le lavo le lofa le lavo le ola fa le nganga vai le ola tatalo ai o le mafo anga fo'i o le malo se le tupe wai ala on au mai ona manatu le tupe ai o au ia sili le mativa fesanga tango tausi lau whanau se ia matutua a wai le toi whaapolonga ina lata whanau tatau su e le lei pe sefe ai talo karo whae mai polonga ai o e moere nei ai te leigo mai le safa o lau whanga ma nei e whasoa ma ngai
Ia vai na ka fa so ko. Mai nga fa al fa so fa so fe mai. Fa stai la va. Sili al maki wa fa sanga. E tara ni ko fa ma. Ia sa le ia fa so le mai a fa tu ia le. Sister, Mikael sister. Kako le ngana le masani kako sa mo o le mativa fa sanga. Yes kele iai ia a fianga fo ilea o mai whanga e mai I fa ai o iai fo I male ke le ale ia ke loko kele alo ma whana ia mai na fo o manuia Onga ole wanga le ole o ngai whanga o ngai liu mai so ole awo fo ile a ele o kanga ka uma pe ia ka ku fa so ma mai fo ia le so so ani le male faltua ka ua yo mele o lo su ele pe fa pe I le ale background le kanga le la mai lo pe po le ale kanga e ke mau ki ngoa e manguia I lo walo ma la fana That's really sad, Ele o ke le yo le afianga o tatu tunu mo ki ngoa ke le ia ainga sa ia ni la ko pokalame ma fofuanga mo ngai la ko fanga ia le wo poloka o nga ni kanga ka ko kiki wa afia mo so nga tu la fo ia ai pe ona matu fa so a fa pe o elite pe ai mo wal tanto fa so ia ma o isi so so pe ko nga ma ka ko ia kausi le leina I alo fa na kai pe ia o lo ia pe ia na fa na I fo mai lo lo manava tu lo le le fa fo mai le tanto tu lo isi o fa so ka ke I o ko isi ka na le se topic o le isi va henga le vi fa so tu kulanga le o le kamo isa o I fiki le ngo mo wa ko nge le fe mfenge kamo fa so e la wa ko o le lo ia sini fiki o le wa mailanga o ai ko longo le I longo pena te faila ia wa mailanga longa ia fina ngalo inga ia se fa salanga fo ilea ele os fa salanga fa pui o le fa salanga oti ale ngorne ia death penalty ia awange I koe fa pui inga ska ka mo esa ia ai fa lo fa salanga le kai pe o Indonesia Leanga kako it was live mai lunga TV that was very sad man I can ke le kai ka fia manga ko ia le asolen ko point me le awai ngai kamai nga fasioki wa liu liu lo kat kongo le so e ko sala mo ang ya was too late because a death penalty is a death penalty but man o le fako fai ka wo fo ile o propose le attorney general a fiki fai mai wale ko lava ia le life stating that life imprisonment is not a sufficient no longer sufficient mo kanga ke mai e ka kaunga ma death nga whaongale death penalty that's you mo ka ko wai ke usian fai ka ku kalia le meo de ia o ele ma fai o ka ko so lo ka ko fasio kia ka o le vai nga ele ma fai
whaakusa I le kula fongu, pe aka ko oi polo I ngā sifulu o te hasi o tangata. Ia, pelo I inga fo inga le kusa po le a le pau ale whamkalanga polo I ngā ale tua sifulu, au e ki hasi o kanaka. Au lea la, I laka ika wawa ai pio merenga mai a mongkofe o whiki e la tunu o kewisiana. Ia rawa mai e la tulo I sim. Ia vaenga lea inga ia beise wawa ai fo I le mahalo fiti ona o le mai aso le mke anga mai a ko I le kele o ko kele o le au mau e hiti I le esa. Lenga mai lungo le penga tawhailanga. Ai ia a whaapeka ke o le kulanga fo I le whaakeusiana. E kako ke enga onga o le e a kako wawa ai I le poloa inga le tua. Ai a kako wolo fo I lea whaiking. O ngā kako wawa ai roa whapea. A le a whapea le awala le mwhaienga fo I le isa. Whaking o lo. So, are you agreeing or disagreeing? Okay, a part of me okay agree and disagree. I disagree. I highly disagree. So, I don't think e iai lisi kangaka ola le rights e ngaki ave CI, and I don't think it's a solution. Ia pea o whai aku fo I lea be ako umai o kako kangaka keusian. Me polo I ngā ia le tua au e pasi o kangaka. Ai au pei o I loka ma ho whakangaka. I le pulanga le ia I le maa rosi o le eisa le maho pei o fōringa fo inga le o se taalonga. O mukua ka alonga me lea o le maua kaka le eisa mangkuala o le eisa mele iai ia ua ka usa kala mua kaka I miliona. Ai lola kaka whakau esa. Ngonga maua poan mea a maua anu le whanpuipui ea pe se fulu kausanga pe 5 kausanga ia mangalo man polula ko sa. Oh, that's all ngala. ngala. Ia le mea le kas. O ngale sa waila o points e ka kaunga awai langa e mafua lang papenga o le o kuenga pasalanga I ave nga kai 5 kausanga but life in prison ele koe sa kua forever whatever ele se palola o langa so mokingoa la that should be enough especially ala I kako I ka winga manga ia ese foi ko nga treatment ave pe ia loa ia kangaka au nga kalma fo because that's pretty much death. Olo walu le kokonga I but then at least ele o kango ele o kako il fai unga il mele kango il fai unga kangaka o le ola kangaka I pule ele atua aya so e ke no fo yo ise tu e anga ma fo ile o le awangi umi se kai mi fo ile ku ye ya lo el kupea ele anga kai lo le kupea lo ile kai mi o kangaka ye le le via le ofenga ai ko dangerous for ya mo le ofenga o le uminga ia ko kongu yo o le umi fo inga e fai o le so pula ko mo wale e ke le influence fo inga le mai si panka ia ba ki le anga ia le ola o le ka ai e sa o polisi mea ia au mai kukusa ia le tweeting o le kangkanga oi o le e kaunga awa aisa ia au mai kukusa ia fasalama mo ke lope o lisi mea nga e lina na kupu pere ai fa pe kaka kai ia ai esa na mo waka ika nga singa sfua kausa nga ko sau ia ko fai ko ia la bo mo wala ka more miliona pe 4 miliona le. I still disagree.
I still disagree. I ele o se solution le a wai a o nge langa fai a wai o le mea ki a polo a nga attempt o e fai le mea e pole a lava fai mai death penalty le fa kali mai a oi e fai a langa la e fai a malo manga ku e fai ku no e sao ko e fai fo a e so o le a fa la o e a fa pe o e lenga e au mai le ku la fongo le a ai alu aku le kanga kali so lia ku la fongo o lo kali ma lo fingi would you stand by what you said death penalty yeah I still disagree. I think that there's many other ways e ka kaongi ki lo ia kungu inga ia you know faingia o onga fai you know whatever way. I don't have the solution, but I feel that there's many other ways e ka fai ma o fa fika huli fai le e sala wo I ka ko kungu. It's not something that can be I mean, I don't want to be negative, but I don't think Imafainga are completely removed. It's in our country now. It's in Fiji. It's in Samoa. It's about, you know, making sure that our system is strong, that, you know, awareness, you know, going back to your parents, your village, but, and making sure that but I don't think completely wiped away from the country. It's always going to be there. We need to find solution on how we deal with these things. de io che lo fai a quando che qui ile fino a le o mai ile yeah, I know what you mean. A fiki o la kai ma fa so ile o lo ngau che o fa il kingo ma le fa le anga o lo ngau ia umma ia ngaka I mele au o lo no kala aka ko fa le anga e le kakao aka ko mai whakingo ia o a whapeo le awala le mwhaingo fo ia whakingo le whasoa pata le whai mai e le ulu lo Yesu I le ainga whasia walo tama le ainga. This is a completely different subject I le whai mai but that's a good subject as well. I think that's something else that we need to mawhaftai lo sunga I le whawhengainga pasta maruva tai mo le faso le ulu Yesu le aina fasia va roa le tama le aina ia ma kongo le si topic nga ka ke ka mo pasta mo le si le fia le ka ko faso tu langa le ile aisa pe yo ofiti le sa maua we se fina nga lo le sunga ile lo yasi lo yasi le fiti e fatino ia tulanga leo le death penalty o le death penalty ia kuiki ele esa le wa makwa so solo fa afifi o le suggestion le mai ele lo isi ia pa pele mfaingo fo ia mo finga lo male ale lo isi la to ia mai fa so mai so finga lo pasta pala pa pe fai mai fa so mai la to ia ma so to ina ya le tua va ma lo se fu mia no am io en asa si va ni o li la ka kia la fiki bo ma ka fa so le ala wa la ka kia fiki wa ya ke lo le solucionaria I fiki e mawala o ia fiki wa ke ka ilo ye te po pe mo fai fa ki no fiki na mai o Samoa lo tanto tru no le kulanga le ye ese tanto tru ma Fait qu'il y a une fille.
ko san ko pa malu tu la malu tanto tu ya pa me fa no sa ai ole fa soa ko va ko ole ile tu la le pio ma ile tanto tu no ile va ai tu ile makau kia kulanga le wisa mo o dale umilia kanua ko ese mesamo 20 plus luas mo ko ka sa mako ese mesamo le lua fe man le lima lo te men pusa le lua a ia au kuso o le tausanga me maki ako ele mako lua kasi ka usanga kalunga mako ese mesamo 21 or 22 yeah 21 mai le kaimi ngā ke ese mesamo o ke le I loa ua iai le ese Samoa America Samoa yes mo loa mo iai le mo kele le ese America Samoa o ke loa kanga afia le ese America Samoa kaimi ngā wa mo kwasa sawa le ese America Samoa o ka koui o polum sawa manono ma polum ele I o ke o loa nga ese kaimi ngā ai mo yangi o mo wangi le kala po se meo le si fulu ko sa mo yangi fako lo ai so le o le vanga ye le me o lo ka ko ai pe fo linga le kaininga nga o le au milio mea ka o le ponga nga le au nga o kama maku kua kama lai lo ke a fo linga nga fa ka o le is longo winga ile kaininga ia sa nga o ka mo lunga ka lai ke le kupe mo fainga la ko fa ka o le isa a como le mafo anga sa le ka ke le ma le lo ke le ko ele kupula ma fo ele ele mo fainga nga fo le ka me ia ma kupula kai milali ni ia le la mo ka fa longo pe ia la pe ia fa ka mo le suka le fa ka mo le o le ise sa ua makua sao le alo le o le fala au fa sai no tato tu o ngai fo linga mai wa ye me fo ngai wa ka mo fiele kiki mai fa solo me lalo ia ese fo kama mau lunga ka mo ka ia pe nga o kama mau lunga fo ia la ko ke fa tawin no le nga ma fo talanga ma me mole fa fo ia le tanto tu o ke le ele io o lo e kai mi fo ia o ka e me ro lianga o ka ko marpa ele io o ilo ia lo o langa il tu langa le ia ai o le mea e foi ile kai mi ngai ilo ka ko kumu o laika o le tunu o ke usia ele ai se mo o sa mo ele se farsa o isi mo ka ilua ka ko ka isa ka lima farsa ai o le mele o fo ile makwa sa o ese datu o le ala se o le fisila le tau fa so to a fa o le te mai mo mai tanto pa fa pea fo ilea sa ia isa moa pena e kamo fieles ai pole fo le uminga e pena e comment mai la lo kapo no one's going to say that because I didn't mo e liu o umana kai ai pe o le ke lo wo ifa fo wa ia mo fo I kai ni wa nga saulo ia le wo e po
ia po le foi sa oe ia oe foi il penninga e kangfia ile Or maybe whape foi whasoa mai o te amatamu de whaimela o commenti lau whasoa. So se topic lava pe whape foi le ke mai mo me le replay. Whatever topic le wa umana whasoa twai el pokala me la whiawhinei. Feel free to leave your comments. Whailoa mai foi ia lo foi sila fia ia atonu foi ia o ngai sisi tauane ai lau comments ia po nei live but o le whataro whatu le sugaya antele ali mana ia whasoa so man whatua vi ere li whaunere li mo ulua God bless alo whaftai la sunga antele a whaunere whale le li la sunga ia marainga malo whaftai le mawhamai nevanga le fiafi yeah, if you comment mai mol me yo lo fa anga pe nga fa so atu fa mol pe pe lekis mai mo mai ia ma mai foi so fa so foi ile ka ko fa so ai le ia inga maka upu le ka ko fa so ai ma o mai ka ko fa so ai ia le nga ia vai pe ia le gaming le va veo le tele va veo le social media le ma tenga te whailang e mawhai anga ia ka ngaka lai e sa eu ake o kawange i se whaasoa kawange lau comments ia bea po ki kawange fo i lau sau whaasoa i le tatou live lefes ia mawhai tau te iawa ke iawa sui ai ia songa fo i kulanga i peo ngā awhiai Ole o ke le follow ke le ili pokia o le aisa isa mua wai ke le ngo vai o e sharing e lunga lau I kulau but I don't really follow e kai miwanga ke ra kwa scroll aku lunga ko akele o kanga kai o maua even for I ngisi o ngā li ia ole o ke ngofa ma fau e mafo mengi me o mole kele o le corrupt I Samoa. I think o le mafo anga e walenga sa sao le esa I Samoa o ngai kele le corrupt e wa amakanga kongo foi ai o le mamafa o le kaumaka o so I fuanga ma kele o me faisi o kakoa kungu wa kua I kangaka o kangaka nge kila o wa aile ma wale esa ele on kangaka whakau aisa. Do you know what I mean? Ele on ngi aku ngi pi o kangaka lau ke whaia le aisa o kangaka they're dealers they le whai e lunga o pisinisi ma mea o kangaka gangster pa o kangaka ia ka kema e Samoa ila ka vai a kou ngā li isi o vai a kou isi kangaka kangaka whai ngā nuenga le lei ka ke whesile loka mawhawhau o le desperate what desperate e sa ili se kupe but it comes down whawhianga o ako le e Samoa I think o le corrupt o le akungu o ke loa o kangaka iele e wakua le ese Samoa o kangaka lava le awa oinga o kangaka aka mamai o kangaka maua kupe o kangaka who are sitting up there that their role whether they're public service o lo kaukua I le whai ngā malo o kangaka whai pisingisi o lo kaukua I le akungu they're supposed to protect the country o kangaka ia waile ngofo skama ki whai popo sa wa so kai mai I dealers I Samoa I mean ko ngoi fafo sa wa kule e sai kongo Samoa e mafua mai the people up there that are sitting o kangaka whai ngale sa whai lunga le sao ko le se Samoa a le polonga I lava mamaua kangaka I lalo like it comes down to the desperate the people who are desperate e whakau kwa singa mele a kongo mo mai sing kupe nga umalo le and then you get into what addicted lo le ile manga yo saul kupe saul kilia le ave kangaka ia loka but it's never going to solve the problem because o kangaka ia lo ke
they're going to continue to do it and continue to look for victims. I call these people they are also victims. Victims from the adoption systems. I feel that maybe not everyone, but some of these poor people that are now locked, but I feel that they're victim as well. Victim of maybe the cultural system, victim of being pressured to go and do, whatever reason. But I don't think everyone drug dealers. Do you know what I mean? They're good people. Was it safe for him? It's really sad. Ole ila o mangua pe o fa ia ko ole mea lea ole esa ele o se mea fo ile fo tatu tu ole mea ngai ai sa moa luas fu over man luas fu sanga kamai. How do you know that? Le o leo ke o ke le ka o ko ka ka fa so make ile ka ni le na ka ko isa mo ka ni na le nga la ye ka fie le isa. Wow. Ole mo ko fa ku le luase ka usanga luase ka usanga o ia I America Samoa luase ka usanga ko ole kaiminga ile sao le ole sai I America Samoa failanga ia le kaiminga America Samoa le mela ale o koi poluma masaba olo fikala o luasi le bo luafe bo ale fa ko a pi fo le fa ko a masalo o le pi o le fo le fa ko a mo wale o kamaka o lako whakawunga esa, na lako mausia. E ke leo kaimi o le maluanga, sa wale o le maluanga, sa wale o le maluanga. Ai pe o kaimi nge, lea ua whako a mawai esa, ua le whakai sa moa. Toi la u pa aifo I lea, o ke whaafikai le fionga I le I palemia, ma le whainga maro o tule mai. I le mawhai o ngā le kō lako lako. Ile lako mawhai o masu o masai ia la o vapeo laile I mawhai o maua a hoa ma fofo whawhitau but at least o lewa wa whanga solo ma maua mis to ia kia o ia ke lo whakawhasau nge fiafi a whakpea e kawangia ia le fionga le I Palmia ia o se noa lei fo empai ona mole toi fo ia fa maloma fa tai datu parlamento sa mo final ia I la o fionga fo ia mise fo io ministra o capeneta ministra o labo male finga malo ia I le tulanga pe ona o to ngalu e puno wa ia wala le fo ino le ni fa fital bitolo tatu moa wa ia ma whainga focus le makanga luenga a leo I le kausanga ngai lo I le kamo whainga o le whalau whasai o se aile leilea mo le tātou tunu ia maltula I me fo I lo whionga le li pale ia I le fo I vai tau te ino le tātou tunu na ale aso o si le fia ia ke mangkua I le o le awhelenga o le mangu lea o le loi lea o inga maua I le maua nga vile o kako le council leo mai la ko e treats le loi lea fire ant it's a analogy it just came up in my mind le analogy le fire ant e ke vai aku vai e ke longo fia le fire ant e fa puku mo la ko I Samoa le lole e wai bele mo I Samoa
e ke longo fia le mea le iei le fire ant. Le ngofo i le fire ant e ke whapupuku a kua i le lako moenga lea e pise pala wai kangea whapupuku a se o ai ngake le i lunga kai pise pyramid. As kama i pū ai le onga kongu piko i lunga o le ke le i lunga o le moenga o le fire ants. O le ke le whainga o le ke le whainga o le loi le wai kongu e kupu e ke o ngi Australia e ke loa se whamoenga whapenga vili sa o an malo o mai treat e whaasanga e kango e treat o ngai e sosolo ai le solo ai le mea a saula o va aila wa lenga mau i luma kako kare na o va aila o mai ia leo o ia mai ia malo e maku wa e oka ni me mai faile treatment ni sika mai fa moenga lea ai tika e lale o mange mako i pu wala le pala and the reason why they do that inga ia maua because even pe la ke kape e am fale anga fa moenga mala ko kape e o manga ia loi e maua ale maua le kinga e le pe. So the reason why e makua e yalu ko e whanga lalo le pala inga ia ka pele ki ngā o ia ngā o ia ngā i le malusi anga a koa e ola ai makupu o anga whangau mga o loi o mai e fia le o mawhapuku mai e mea ai. They all come so kala le almalo Australia ali ka pe ali ki nga pe fa pe nga singa fa ka inga le ko le e pe fia ka nga ka luka i le whainga le isa ale maua ka nga ka e awala ko le isa Samoa me le winga nga lo kala there's no point if I really death penalty because yes it be if I 50 ka nga ka but we're actually going to kill the wrong people. I mean, yeah, they are part of the system, but o le kinga the mastermind of everything. O ka ngaka ia ka mamai e kukungu o whaala pukopo kongangi le mafu ainga sao aku whafu ia aisa le o ngā o ka ngaka ia kulea. So I think I strongly disagree with the death penalty. Because you know we ele kasis kanga ka involved kele yo kinga o loi kinga le kongo fa moenga ese ia ele kasi fa ese kinga le kasi se fa moenga loi le wa ye Samoa pa kalo again like we said ele adoption failures or the system same thing for ye imka upule kako ko ile akua e sosoangi mai le atua e sosoangi mai makako kalo mo sio kakua ko Samoa ia le fatai mo le fasoa ia le o le vaenga nga le sa vatu e se la mona fo ile ele tatu tunu ile o foloto fo ile mafai o nga ia wa le mele fo le mai o mafai o nga o sia ngau sia lo mai tonu tatu tu le isa ele ngaka o le ia fo ia me o le e abatu ki viva ia fo ia o ke loa la o la o mo fai anga ngau sia tonu tatu tu so le mea fo ile e mo kwa o fo ia lo pa ikalo ilo tatu tu no o le tu langa le ile malosi o le whaakeusiana o le tatu wanga tu ma le tatu wanga whanua o masali ia ma tatu te wai fo i le tatu wā maisi atu nu o le Pasifika malana ia le o aku ia ngei kulanga whaakebolo whaakeapolo whaapau i te tono tātou tunu. Ne mo whai o ngā lue whaakasi ia Samoa a koa. Le whio ngai le lipale mia ma ka penita ma le whainga ngālo. Ma le atu ia o ke loe whainga kākele. Kala te ahia o le a makua whainga tātele ia ona maua se fofo le whawhitau. Ia te ama whakus whasoa ni wai ma le whiawhi mga umir kako
I lo kaku kakalo. Ia matu uile tuenga ia whaia mafiso soani mai mo Samoa. Ia le ngata mo Samoa. Ia e kalo mai foi. Ia mo Samoa ia tulu ma. Inga ia mawhai wai o keilua. A whai o lei e mawhai o ngā awai tulu tātou tulu sao kui e sei kongo Samoa. Ia o inga ke lea foi le sao o kangakai whawha. Ia ma kili wai lo kako. Ia ai o se vaenga en whai on kako ia mamaku whasoa kako ngānu e whakasi kako ka. Inga ia mawhai o ngā maua si whafo. Awangi ia a fia kupulanga lalo bau o le tanto tunu. Mangkua le, excuse. O ngai ka makai ngā maua kule. I bila mai ngai o maua. Okay, lo isa ono mai kau peos kundi makau sanga ela ikiki lenga mau pes kundi pea. Ia makuala ikiki au o kele ia mai kupulanga ia mai kau fo ima babaia. Ia e fōringa mai a o le wai ia tupulanga ona. Wan whaianga lako kango fia is. Ia ai a kongo e mase ko alalo mase fasol ni vai ngole fia fiu tanto tulu ia inga im fai on ka ko ngalu e fakas a bea ni fa nga olisius o lisi ko va fini ia o la o e lava tweet o la o e lava fanga o alo ma fana o le tanto tulu inga ia ma fai on ka ko ngalu e fakas e la vea i mai ia tupulanga lalo bao o Samoa ia mai nei whainga e mwhai o ngā asia i lo lato mana. O le popo lenga ia kia ua ia mai baba. Ai lo tātou tuno. A whale pongu kupulanga i keningi. Ia ma le popo wino lo lato soifua. Ia e le mawhai o ngā manguia le lumangai. Ia o Samoa, ia e misi lama kongo kaku ai. Awe ke manga ko voi lea whapea o lau whangau a mea e ai le kaunfia leis. Ai o kaku ngā nue whakasi mai so soangi ai ba ai aku ua a fia le whangau, ia alo me whangau o le tunu i ngei i awalangi ma whala o whasai. A velo ko alalo wheso soangi. Ia minga ia mawhai o ngafo ia vaenga o ma. Ia mamaua Samoa ia se atunu o to'awhile mo male manguia. Ia ma fia mai ia le tua mo tātou. Ia mea e se o whapopo. Mai le I whai ua ka whakalanga. Lei, whamalona, whaftai atu. Vai ai eisesi topic e fia, e te sila fia whaasoa ai, whailua mai, message mai. Ia vai whiontam whai e tatala no atu ai. Pe o i lestaine whai le laiva, whaftai lava mo le mai mua mai. I o le e kapenga le umu o le mo I lātou whatoa maua mai le live ia o le ka penga ma umu mo le Australian Day mo ma ko we ngofo ia wai o le kele lava. I think 60% of our followers are people who live in Australia. Ia ngafe lolo ko ila ia makanga ka New Zealand. Only a few % of our followers are from Samoa. So you live in Samoa. Pa ole ko akele lava ka followers o kanga ka Australia. So manguia ia le Australian Day kai au sa pe o le smalo lo le killing ka faingal wenga kele nga ya lo faingal wenga pa a few years back we look at how Australians celebrate this holiday ama como ka fa pe ai o le fa ka we kan ka Australia le aso mo la ko aku mo o ka ko le ka ke ngofo fo ngai ma ka ko sapi manguia le aku ka vinha cá com whakawa, ia le lai whakau moe, whakawa i le Australian Day. Ngā whai. Ngā sisila mai, kasi lua, koru whārima, lima leia, kusilo au ngā, kai whakalai o Foodworks. Ia e roka i ni o mai ke la koe ka mo fie,
I le ngau ko ngi le ko mo fu. E lai me ka ho ko pea. Ia ke lola a fa ska ko la kai au ma. Ia no ko si la ku. Wale wai wa so ka I se ma mo. Ia pa ka mai lo sa ma mo sa flap se ka ka ia. Ia ka mai au. Ia o male Australian Day. Ia fa peke mo le lai le mo le si tato ai na fa pe o le ke la lai Brisbane. Suli mai I le ainga o sawa inai sa tu ya tua e fai ka au ka ko mafkanga I le pakale o I le mele I le swimming pool I Springfield la I Springfield ia e uma ka ke fia whakasi ia ko ofola ia I se ofulu au wasili o mga kia ia ma ka ko fasoim ka kalua ia ma mo fosi maftanga o umi fo ia so ma ka ke o mafu ia va pela ke malanga menga ni mo sa tu ia tua mai ai no so vai ne su mai le so ka ia ka ko mafu kai o fiu vi dia o ke fongue ia ia ma va ko isa au ia sa flap so ko si sila mai ia ka mai ia le na o so ile o va ai ni ia ko fa peke sila fia ia o va ai lo que fai la ko ka mai ia ia la ka mo fa la le mamo ia fa ka ia so ko ka Afa kai ka ia ko ma ia o ave lo le se ma ko la I o ma ko ave o ko ma ka ko ai ia mo le ne fiafi ia mo te le atu le fa maro ma fa she wants to come over the line ile maro le tanto tu mo pa anga o e ona si la mai mo mai le va le fiafi o la umile Wale wale po, ia e whaakai ke la wale mai mo mai. Get down. Ia ile nei fwoi vai ngole fiafi. E toi mole tu whaakai ke le lava e tātou followers, tātou omu pa anga. Nē maka mea tina. Tātou omu pa anga o lo whaapeo na lango ina tātou pokalame. Ia mase whaasoa fo I tu ina tirungo tātou I tu lau o le sa mo whinau. Whaakai mo lau share mantua o lau like. Get down, Machi. Olau like. Ia malau share I mawhai ei ona ho atu a whakea o ngai a o se whaasoa. Ia mawhai o nga e share, my like. Ia maho o koi fo I se whiau ma se whaasoa vai pai whaamungi e ngai ia se kahaka. Pe a whapea o ngai whaamungi e ngai lau sunga. Man ko ka ko fasoa le fasoa ko no tato I tura mo lava o ngai I a hao ia sa mo fina le kala mo e do sa mo fina mo ka ko ka ia mo ka fero le se a kuma ko no inga ia mo fero ma o ngai ke oi ia maka ko sa mo ia ai pa te lava ia ko lango no ko fasoa ia malako so mi mai le kako pokalame maro so I fo muia fatamanu ma whaikai aku ngai kanga support mai le fundraising si ainga le saka fasa la wa ko I ma whaikai tu lawe I le uso ia fatamanu ia malitina ia taito Tracy ia mai lako uma sa whapeo a sosoani mai I le fundraising sia ma friend sa whai le so whaleile ia ma nesa advertiser pul kako itula ia kam whai lango o fo ia whaamo si le uso ma le mawhatua ia kai kele maloko lango kai maloko support ai ni lako fundraising ia le ia fa pe foi isso
so inga se leni am fai nga sen mai sau posta ia ma share ku lunga ka ku kula ia pe kaua se va ia se ko kasi pe ko lua ia mo nga inga fa ka mo nga fa moi ia mo nge fiafi fa tai tele lava ia polonga le pena unasa mata tu ia te ro malova tai ia I lau sunga mai mo mai ia so sunga ia fatamanu ia male sunga ia tina foto ia tina male sunga ia malo leo lo mai mo mai tato fa so ni mai no le fiafi ma ia fa so mal foto e la ka o e fa ka men ka fa fi e la ka so lo le o le o ma mi no te ele tu la suma ta se nei person ia le maua le whakau mingi fi ia le lana o lako ia amor pe ako ia mo lako I le pamule e ka mingi fi fa ile mukai ia ai mo le fiafi fakte ele lava sa mo ai la tu lango ma le mai mo mai ma ia ma lo lo le fiafi so mo si fa poponga tanto pokalani ia mo se vando le so tai au tanto to filo ia ale fo tatu filo I tau sanga mia maro longa nei po matale ta se mai tatu kola me samo final to fase fo. Good night.